Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera ku 9 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana yuko rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripukwa. Moto Isobela, ibintu biba bikomeje kuba ibindi bindi, ngira ngo reka nze mbyinjiremo by'umwihariko muri rusange mbabwira uko situation ihagaze. Tuzenguruka by'umwihariko ngende updating mbabwira uko situation ihagaze, ariko icyo nababwira cyo nuko ibintu nyamuneka byamaze kuba bihindura isura by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye no mu gihugu cy'u Burundi. Munyemere mbabwire yuko ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi cyangiye abatwazi b'amakamyo rwose yuko rwose bagira gutya bakinjira ku butaka bw'u Burundi baturutse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo kuko ngo kashi zabo rwose ngo zanditseho M23 AFC. Ibi byo ngo abarundi baritsize, ngo bavuze bati ibi bintu ntabwo bishoka, ntabwo buri twinjiye ku mupaka cyangwa se ku butaka. Abantu b'Imana, ibi bintu turaje tugenderemo tubive imuzi n'umuzingo, ngira ngo uraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru by'umwihariko akomeje kugenda atugeraho. Amakuru ni menshi cyane rwose, turaje tuyacemo. Ubwo rero icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe uraza kuyikora kugira ngo tugendane neza. Mbere yo kugira ngo twinjire rero mu makuru nyirizina, murabizi tubanza gusuhuza abantu badukurikiye bari mu bice bigiye bitandukanye. Reka tubanze tubasuhuze kuko badukurikira bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Uganda, badukurikira bari mu gihugu cya Kongo, badukurikira bari mu gihugu cya Tanzania, badukurikira bari mu gihugu cya Malawi, baba bari Zimbabwe, baba bari South Africa, badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko tubasanga rwose mu gihugu mu bihugu by'i Burayi, baba bari mu ntara gatandatu diaspora ni Canada, baba bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baba bibereye United Kingdom, baba bari mu Bufaransa ndetse no mu Bubiligi. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Bantu banje rero birumvikana ngira ngo ni amakuru tugarutsemo, ariko turaje twinjiye muri byinshi bigiye bitandukanye. Mwamenye ko ubu tuvugana imbonakure by'umwihariko zano mu kibira zaraye zisubiranyemo ku rwego rwo hejuru. Ibi bintu ni mu Burundi honyine biba, niho hantu honyine igisirikare cy'igihugu nubwo zo zitwa imbonakure zibwira zigasubiranamo zikarasana zikicana. Ngira ngo tumaze iminsi tubabwira iby'umupolisi, abapolisi basubiranyemo kubera inkumi, kubera igitsina gore, bakarasana bakicana ndetse n'umwana akaza kubasiga ubuzima indani. Rero mu mbonakure rwose nyamuneka naho ibintu byakomeye, turaza kubigarukaho. Turaza gusimbukira ahitwa Gitega turebere hamwe ibijyanye n'amakuru rwose akomeje kugenda angeraho yemeza yuko rwose ngo witwa General Neva, mwaba n'Imana mwe n'umufasha we by'umwihariko rwose ngo aha hantu ngo baraye bahagaragaye mu masaha ya nimugoroba batembera, ngo nabo bakaba bari kuri patrouille, ngo bari ku umutekano uhagaze by'umwihariko mu gihugu cyabo cy'amata n'ubuki. Ariko ngo ibi byakozwe mu buryo bw'ibanga, navuga ko biremereye cyane. Turaza kuba tuyikomoza. Turaza kugaruka gato ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, haraye hafatiwe abantu bagera kuri 3. Abangaba rwose hari amakuru adasanzwe tumaze kuba tubamenyaho. Ese ni bande, bimeze bite? Ibyo bintu turaza kubyinjiramo tubabwire uko situation ihagaze. Twirukanse cyane rero sindi butinde bakunzi ba Duniani Kote TV, reka duhita twinjira mu makuru nyirizina, ariko duhere ku nkuru idasanzwe by'umwihariko y'igitero kiremereye cyane cyagabwe ku rugo rw'uwitwa Ndakugarika muri iri joro ryakeye. Uyu nguyu akaba ari umwe mu banyamabanga bakuru ba CNDD-FDD. Iri rikaba ari ishyaka riri ku butegetsi ry'uwitwa Evaristo Ndayishimiye. Ni ukuvuga ngo ni igitero navuga ko cyari kiremereye, kikaba bimwe mu bitero navuga yuko rwose byari kasha, kuko iki gitero amakuru mfite rwose ndetse n'abagerageje rwose kuma amakuru bambwiye ko ari igitero cya simusiga, kuko ngo ni igitero ngo by'umwihariko cyapfiriyemo abarinzi 2 bo kwa Ndakugarika, ariko ngo bikaza kurangira n'ubundi bari bagabye ibitero, dore yuko ngo bari bambaye uniforme
by'umwihariko zijya gusa ubururu ndetse bambaye na butini mu maso batagaragara bipfutse, byaje kurangira n'ubundi abangaba basubijeyo ndetse umwe asanga yapfuye ariko kugeza magingo aya nawe batari bamenya adresi ye ngo ni iyihe bimeze bite. Ubwo rero birumvikana yuko mu gihugu cy'u Burundi bya bindi turimo turababwira ati ishyaka rya CNDD FDD ririmo riragaragaramo ubugambanyi, nyuma y'ubugambanyi ririmo riragaragaramo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Buri umwe aratekereza akavuga ati birashoboka neza yuko rwose nshobora guhura n'akaga gakomeye cyane, birashoboka yuko rwose nshobora kwicwa mu buryo navuga yuko buremereye cyane, mu buryo butunguranye, akavuga ati birashoboka yuko rwose ncunze nabi ibintu bishobora kumba bibi cyane, agashaka abarinzi, ariko muri uko gushaka abarinzi udakeneye yuko abaho akamuteza icyo nakita nka mayibobo cyangwa se abitwaje intwaro bakamwataka bagashaka kuba bamushyira ku butaka. Ngira ngo ibi ni bimwe mu bintu birimo biragenda bigaragara cyane, by'umwihariko rwose nyamuneka mu gihugu cy'i Burundi, mu gihugu cy'u Burundi. Tuve kuri ino nkuru tugaruke ku nkuru idasanzwe ngira ngo nahereyeho, ariko ikaba ari imwe mu nkuru navuga yuko by'umwihariko bukomeze kugaragaza yuko ibintu bitifashe neza. Impamvu mbabwira yuko iyi nkuru iri bukomeze kugaragaza yuko ibintu bitifashe neza, nuko nk'uyu mugabo ngo ni Evariste Ndayishimiye, murabizi yuko yari afite imikoranire bya hafi n'igihugu cya Kongo, ndetse amakamyo menshi yaturukaga muri RDC yinjiraga ku butaka bw'u Burundi mu buryo navuga ko bworoshye cyane, mu buryo navuga yuko rwose bworoshye cyane ku rwego rw'indengakamere. None nyuma yuko M23 ifashe igice kinini muri Sud Kivu ndetse ikaba irimo ikigenzura mu buryo navuga yuko bugaragarira buri wese, ngira ngo abari muri gurupe mwabibonye, abari muri gurupe ndasubiramo mwabibonye, mwabonye ko amakamyo menshi yaturukaga mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yerekeza mu gihugu cy'u Burundi, aciye hano mu za Uvira, yose yamaze kuba katofu. Impamvu aya makamyo amaze kuba katofu, nimugoroba nibwo nahoze nganira n'umuntu ambwira ati ibintu bishobora kuza gukomera. Mubwira nti se ibintu bishobora kuza gukomera gute? Ati noneho wamenye ko igihugu cy'u Burundi n'igihugu na AFC M23 noneho byanze, igihugu cy'u Burundi cyanze neza yuko binjira ku butaka bwabo. Ndamubaza nti se ibi biraterwa n'iki? Arangira ati hari kabitera nyinshi. Ndamubwira nti izo kabitera nyinshi ni izihe? Ati hari ukuba igihugu cy'u Burundi gifite ubwoba yuko aya makamyo bashobora kuzinjiza amaduyi, kuko RDC ntago ari igikontorora, ni nkaho idagikontorora uriya mupaka. Akambwira bati hari ubwoba bwinshi bwo kuba igihugu cy'u Burundi gishobora kwisanga ahantu habi cyane mu gihe aya makamyo yaba yinjiye. Ndamubwira ati rero ibyo ntabyo bihuriye n'abaturage kuba batwara ibicuruzwa cyangwa se batwara bimwe mu bigiye bitandukanye, igihugu cy'u Burundi kikabona ibyo gikoresha, ndetse imipaka nyine ikaba nk'ifungurirana. Ariko arambwira ati kashe zirimo ziratangwa z'abari guturuka ku gice cya za hano muri Sud Kivu, ngo ziri kuba ziriho ngo kashe za AFC M23. Mutarama akambwira ati icyo ni kimwe mu bintu bishobora gutuma by'umwihariko igihugu cy'u Burundi kidakozwa cyangwa se kitemera ibyo byose. N'Imana mwe, icyo nakubwira cyo biraza kugorana by'umwihariko muri rusange, kuko nimba igihugu cy'u Burundi kirimo kiragerageza kuvuga ati kashenda za AFC M23 nizo ntandaro y'ibi, uko byagenda kose ndakeka ibintu bitari bube byiza cyane, bishobora kuza kugorana mu kuntu ugasanga nyine ibintu bikomeje kugenda
bizamba mu buryo navuga yuko budasanzwe. Andi makuru atariho ivumbi nuko ubu tuvugana rwose ngo ikijyanye n'igisirikare cy'imbonerakure kirimo kiragenda gisubiranamo mu buryo navuga yuko bukomeye cyane. Ibi birimo biraba mu bice bigiye bitandukanye bigendanye no gusubiranamo, birimo biraba mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko by'igihugu cy'u Burundi, kugeza naho rwose ubu tuvugana ndimo ndakira amakuru y'uko isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura, noneho tukabona gusubiranamo kwa nyako cyangwa se gusubiranamo kuremereye cyane bitandukanye nk'uko twabibonaga. Impamvu ni iyihe? Igisirikare cy'u Burundi ngira ngo tumaze igihe tubabwira yuko ari igisirikare cyamaze kwimakaza cyangwa se gukwirakwiza ikintu kijyanye n'amacakubiri. Ubwo rero hagati aho bamwe baravuga bati ese kuki bariya bazamurwa hejuru abandi bagashyirwa hasi, bimeze biti? Ubwo rero byamara kugenda bityo ugasanga nyine hajemo ibintu by'ibibazo bagatangira guhangana hagati ku mpande zombi. Ibi rero akaba ari nabyo byamaze gutuma by'umwihariko rwose hano i Burundi kwa Sebarundi ibintu biba rwose bibi cyane, ndetse amakuru ndimo ndakira akaba yemeza yuko ibintu bishobora kuza guhindura isura mu buryo navuga yuko budasanzwe, tukabona igihugu cy'u Burundi gihura n'akaga gakomeye cyane muri rusange. Tukabona igihugu cy'u Burundi gihura n'akaga gakomeye cyane muri rusange. Birumvikana yuko rero ibyo nabyo ari bimwe mu biri gutuma habaho gusubiranamo, kuko no muri iri joro ryakeye hagaragaye gusubiranamo, ndetse banaguyemo rwose abantu bagera ku 8. Birumvikana yuko abo bantu baba ari benshi rwose, abasirikare 8 nimba baguye mu bintu bitumvikana ndetse bakagwa mu bintu navuga yuko bitari intambara batatewe, birumvikana yuko ejo hashobora gupfa na 50. Ibyo rero bikaba bimwe mu bintu nyine bishobora gutuma igihugu cy'u Burundi rwose nyamuneka kisanga ahantu habi cyane, ni ukuvuga ngo rero uko byagenda kose ahangaha ikintu kiba kigomba gukorwa ni ugufatirana hakiri kare, bakareba ese aba bantu bari gupfa iki, bakareba ese ibi bintu ni gute dushobora kubihandoringa kugira ngo bisubire ku murongo. Ariko biranagoye cyane, by the way, biragoye cyane kugira ngo ibi bintu babishyire ku murongo, biragoye cyane kugira ngo ibi bintu babishyire ku murongo, kuko ni ibintu navuga yuko by'umwihariko birimo biragenda bifata indi ntera ku rwego rwo hejuru, ndetse ni n'ibintu navuga yuko birimo biragenda bigaragara neza yuko isaha ku isaha ibintu bishobora kugenda bihinda isura mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Ni ibintu rwose navuga ko bikaze cyane muri rusange. Andi makuru atari ivumbi, abantu b'Imana nababwiye ati ngewe ku kijyanye n'amakuru, ubwo kuba bapfuye abo mu kibira bapfuye, asigaye twebwe reka twiyambukire, kuko ku kintu kijyanye n'amakuru narababwiye nti ngewe ni ukuza ndikura ibyitwa bya nyamugigima, ni ukuza ndekura ibyitwa bya nyamugigima ndikura kabisa. Andi makuru atari ivumbi ni amakuru nahoze mbona, akaba ari amakuru by'umwihariko akomeje kugenda anyegeraho ubu tuvugana. Ni amakuru
navuga yuko rwose akomeje kugenda aturuka Cibitoke irimo irajyanwamo intwaro nyinshi. Izi ntwaro nyinshi rero amakuru ndimo ndakira n'ubundi ziratwarwa, zamara gutwarwa bamwe mu bo bazishyiriye bagahita binjira ku butaka bwa RDC, bakinjira hano muri za Uvira mu mijyi indani. Aba nabo rwose bakaba ari buri bamwe mu bantu bagomba kuza guhangana na M23. Reka dusubikire aha ngaha rero by'umwihariko tujye mu bindi dukomeze dushaka amakuru na mu kanya nabwo turi buze tubageza. Murakoze cyane.